Mulai ada mari itu hatta. Mulai ada mari dibaga seperti kianon. Nunga disok kami saluhuna nasa hula-hula muna. Gabi tu lah. Di parnako ni mata ni arion. Nunga takas. Tasinar. Lainami. Di pogu ni alamang muda di joro di jauh na marampang na berjualo. Si gonggong nasa pangisina. Di siarani yang kerajaan yang baru. Habibe. Siar hula-hula muna saluhuna. Madok mo lihat itu tuh hati. Hubere kami dia musa luhuna. Yang kena berhamaranggi. Lasoni nan di pinopari lainami. Ritinggo hamu tutu jong-jong. Mangadopok kami. Hula-hula muna. Do hula-hula tadi bagasan tikyon. Di siarani si tanya kalau nami. Tuhan bata nomor 2 ada mata. Agia tijolon nyarion di budian nilai nami. Dabo atau akan sinakaban di rohamuna. Tijolon nyarion. Di saluhuna. Di dalam di tangan kami tua mata nomor 2 di mata. Lasoni lo raja yang baru. Di pandangkot di mata ini hari. Inau di jomuna hendak kali. Tutau di bagas muna. Las tawong maralaman. Las di pogo di alam muna dak kawang baru. Dia mau kaberi nami baru nami. Hupasahat kami nak kali. Ima ulus perpuri. Ulus sabut ni lain nami on. Anggi tangi amat nomor 2 di mata. Di dalam ditanya kami, tujuan nyarion, di hamuna saluna akan pinopara, sabuk matok penggabian, sabuk memperhorasan, itu pak asih rohani amat nomor 2 di mata. Nampolakan jam biron nami yang baru, kudu tihai pandohan nami non, di sirani kerajaan yang baru, di dalam ditanya kami, di bagasan pikyon, adong dohu patu pahami, ulus torok rabu. Ulus na gajah asal gila tujuan nyarion tutorok mga saluhuna pinopari lain nami di bagas tikyon asa tu gajah nga aka umur lain nami do baru nami nang bere nami saluhuna raja yang baru molo partupani ulus na las pasaton nami las rohani belum muna las nang rohani to di muna tipis nang hapar pe alay pakorhon nayak kang baru pasu-pasu di mata saat tok jalon muna marhite-hite habis aluhuna nasa hula-hula di sialani raja nyawang guru nalaw si batu pohon nami nang dos di pagkatayota di hari-hari nasalpu 22 barate yang guru 20 sana mah nalaw si pasato saya nggak sahak sorry barate yang guru Gabi matulak si 21. Turun kita soy. Mulu di sondo na hamuna sensok kita marna tapak. Jadi gabi majalah oras. So di balita. Kaya anakku. Turanta. Jadi mulia tema tabuji batuan tapala di dikyon ngalas pero hanami hubingi hami atan yang guru nami sikop jada di gaddo pertutur di pakkatayoni saat tuamu kerajaan yang buru. Molo hami di bagasat yang nami na mangulu tong dodo honon nami. Asa dohonon nami masuk onidok na dua-dua gadjangin na yang di rumah gadjang yang di sopo. Gagabion, pere namion, ugabiang masalhut na amuak kanaw poso. Dolo tariko si buenon nami ka raja ni wang guru. Uwak kami do somong dalan di tangin yang nami. Asam giat tujulan ni arion. Itu pahiamat tamat kue di batada pagkapasupatu sa luhut na pagtaruman dalinggan pagkajulan ni arion. Upatu pahami do tulu maulus na sipatu paur nami. Amuma na mga tuhon at raja ni wang guru. Raja Nabi. Lima dia hula-hula nami tulang kami taso sinaga. Walau tu pebarjola kami tidak pas satu losi. Baru tertipu nami orang non. Ali jom tu dia kau besar dia katulang. Sorry bagaimana nanti. Jadi lah sorry barang dia hampir musim nami. Nunga besok kami hula-hula sinalo mora-mora. Do hula-hula nami tulang kami taso sinaga. Nanay ulau pasatun ulos tolok rabu mahal di bagan seperti kenon. Dan nami tanya nami tu amat nomor 2 deh mata. Anggia di pudian nilai nami salah atau saluhuna. Jalon ni angka mere nami baru nami pasu-pasu di situ pantai. Mari kita kami saluhuna pulau-pulau. Di sialani nalaing laong mador terbahan bagasat kion. Jumolo baik dah.
Bermula horas Tupau dia mata nomor 2 di mata baik dalam dia kami menang muda-muda Laos pada muda kami menang sama-sama asa bersama kami itu mata nomor 2 di mata dan dua mati dari dia kan dorong di bagas seperti kendor baik dalam dia kami menang muda-muda las pada untuk sama-sama satu ni ina muda dulu tadi tu saya di khusus orang benulus pak terima kasih tikyo asal dia kami ya horas tu pau ni mata nomor 2 di mata baik dalam dia kami bodam dia lihat pas pada rumah sampurna rumah las pas satu lulus kami lah namun tidak kami las rohani Badamuna, las nang rohani Tobimuna,
Jalan nami matangnya tu obat tanda bertua di mata. Anggo na mga pasu-pasu yang kamu guru, bere guru. Tuhan tayo na pasapo ni. Tuhan mula sa lugar. Anggo na patok ni habana sirhabi do mula. Terapi harus sirhon muna. Mole ade matulang. Di pasahat kamu ulo sintoro Rabu. Saya gia matu dolonon di budian di damangon. Sitoro pinopar ma akabere munau tulang. Di pasahat tamudo ulus nagajang do ulus na habal. Habal mabarita gabe biaka pinopar munaon. Dohot sigajangur masude pinopar munaon. Tupahon nya mata na mertua. Di bata. Nuain petulang. Roma hami manabin mano bahamu ala ni sinas ni rohanami tungodik sosadia biar not tulang nabui terbain hami tulas marohamuna pasu munai ma Tuhan tulang nanaeng si jalon mami berlibat ganda butima nuaepe Gabi apa? Asa masuk ke kami tu tulang nanya kamu masih godam sampai dapat sih. Ay si bulu ni ba? Gabi.
Mohon hatain na tua-tua. Saluhut na dia muna akka na marhamarang. Doron nami ma. Asa tak pudak isi bagan di mata kasih nolok di pangiringan. Saud doa saluh na horas dalam gawe. Tuk takas doh wek kami amu. Barsi pai ring-ring. Madu. Nasoni marang dia amu pinok parilai nami. Hatain na tua-tua na madok. Asa bintang na rumiris. O bunda sumorok. Idolok di kurba tua. Di bintang di ulang tadi bagan selario. Pas-pas itu hatta mamu saluh dah. Tu dia amu ada riris. Bortorok doamu namai satu nasar batua. Asal batu hari hari batu tua sedari dari 30 meter biru na Pangalawan. Asa horas batok kamu saluh na di mana pasogi. Somoni mahamu na di tanong pangaratoan. Asa sa ison masa batu tean. Nung masa upasa tabi pasato na itong saludan. Di pasu-pasu tu hatta mamu studu saluh na pinok perinai namon. Sa mamu horas ya sa mamu nak kabir. Baik jangan diambil kondak setio-tio. Las berumurama su kondak kasahan. Dinau. Berkami nam dibere bermuna marak tarana vida. Marluan Raja di sinar hamu imana do muna hela nami di bagasa tigo matalas roh nami mereka kamu selalu kadu satigo di namudur ridik kamu sauduran popara di neon hela namion so ni manang di hamu na merawarang di mereka kami angge betul suara nama itu saya itu sadar nama hamu selalu na ima di hamu so ni nak popara di orang karena si orang nami itu hamu selalu na popara di neon hela namion sibet nami tahu buat baik tamu mah dibaga sasadaro hamu di budian di neon hilangan olo dibaga sasadaro hamu pos maro hamu na jalo muna do pasu san amat tade bata saya somoni manang di baruku nak kini nunggu masa tabi to baru ulo sampai tua mandi kalau tua mau neon hilakon di hamuna terlobi mah di poparan di poparan misalnya nah akka berekku jadi hamna soni manang turun nami to hamu sudah tumpe otik turun nami to hamu debata ma napasatun akka basu-basuna to hamu na utima manguru di hamu na puparan ni neon hela namion kita bani na uli ta unya ne kada kata basu na pasatami to hamu huwa kami lo ulos Sapuluh saya naik nak sapuluh saya naik mas bahasa tahun kami. Ulos pagkabi tuhamuna ulos na gajang asa gajang pari dagabi gajang kari tawar tutorong maham salung na popara ni neon helana nyo. Dua maka raja yang bro. Ya betul. Saya dah itu anak, saya dah itu. Ya betul. Iho ito na magkagawin ko ngayon namin. Sok sumadi hamun sa luhog na bere namin o ibebere namin. Niya di ari naksan po kuboto kami marudung-mudung yon lain na bunsuon ngaro kami pasaton at hata soso-soso. Ido si Pio Pamuna kadlumubi ihamu akabere namin tu akari na mag-ibo. Isialani ala di sodo pumatay ito adong kota patuta o di sosadi dangalani gudang gabi na pinarihan dangalani o tinggawi na tinigay ko pumatay ito naman tokon tukpe kupasahatan no tuwa ito si Pirito din asa pirma pokti borong-borong patalo pirma to dini sa luhut na hamu tarlumabi sa luhut na kapinoparmo dudu mah nakpangomoan tang yang ibunga to paparan yung punta to kinalang narong di pasar si borong-borong hitang yang nami di sa luhut na pinoparmo manang di dia pinasida sa tong matong di rumah itu dia kana marsikola di perbisu Tuhan dia ka perkariduan na pe itabay at kasilas nero ka para si Jay Kaulong asang dia matok sa konero konina tua-tua pagkat hotang inabasar sorbian dulu manang di dia biasa luhut na kabilo permon itu ana basa
saya sudah matong dapat budi. Siapa nih? Pasatan nabi mahubar di aturan di pungatai. Otik sesuai dia biom. Kita ada dua-dua. Mau lepet hohu pasah anak sudah ba. Nah bersaudi honak kaya nak kompon. Luhut na sudah binok para musyaratong batom di rumah itu kan. Dari itu. Asa kunang nilai nang berat anggo nilai nang kudu tadi ilaw. Manang kajang na kudu ta pamuto. Alay pasu-pasu na sa debatama. Dalo kami dibudian ni yon nila namin. Jadi semua ni mah siapa amang perusit. Isa tayo ayaw nang masihag kita ng muku. Siapa amang perusit. Ala nanay basa ulos mahami, ng mga doktor mahami. Bisa tikyon, labas atas ulos tu yang nak namin. Berdamang ma. Goda mula-mulay do tak sampai. Jadi marmula na uli, mahula rin kan di anak ko namin. So pahami, berada di talong na tamat sa mata. Kasi cara po tutulak tanong, tumakunin ko na. Berdamang magudang lihat ni, asa mga lihat kami. Nawa pasatong ulus bang kami itu yang aku namin. Berdamang kami. tulang sopan nami batung lasma rohamuna songanima si dohonon nami diamu parbusin nami tapi itu omong guru dari mana tulang diamu parbusin nami alanen sopan nami ma tulang nami on
Paitang ma dihami kondak sopa-sopai las baru ma tu kodang lihat-lihati. Gawe. kanina dua-dua madhono nami pakat hotang ita basar seredu tusi hamu mangal kasaruna kerajaan yang mengburu nami tusi ma atong dapotan udi di sialani asa usi puli hami di ulau tasarerion sayang dia matong amat taribata napasok toni asa tulus di bagasan dame dolas liroha di pertuat ni lain nami on asa dulu ngisi madungu doha tubuhan ni si marora saya menalungku seroha marsiran doa dua-dua ini dua kali nama ngiyuton
di pasa matuang saluna silat sineroka saat suruh sa matu batian nungau pasa tami hatana uli tuhamuna sa mahamuna saluna horas jagabian betul amak pati nami pada amak ma asa tani las badu muda amak ma tuji Luluan na binarsangapan, luluan pertaniangan sa rumah tua. Nahu barsangabi kami mahamu sa luhuk nahula-hula nami, lumubi mahamu rajay huta sawit apala di bagasan tikyon. Kumpara di bagasan partikyanon, natarajumi di bagasan roha, jumolo tadok maula dito matang partingga basa. Marhidia sidok holong nerohana do totok na mangiring daging ng todita boy higita marahimasom mamulus are ng salpui lumobi ma di pasok-pasok pardalanan ni ngoluta boy ta pasahat ta bauzakon si manjojak ng partondiyon di tahun na binabagahon ni Tuhata di tahun na baru nong dipasahat ni Tuhata pala di bagasat tikyon. Alaya pala di bagasan tikyon di tahun yang baru na di pasangat itu hata di kita. Roma maka baru kilat di hamu raja di gula-gula namin ang dihami aka si mato di barumu marhite komay di nang jumolo di alat tuhata tulang nami nang jumolo sa rumah to. Alay homar di bagasan partiken namar pos ni roharo hami pala di bagasan tikyo. Lumobima di partuon di na tulang namyo. Jalan nunga humatangi kami, jalan nunga dahuida kami, dia kapar tordi nunga be sarmadua. Jalan di parngoluan akar raja di tulang serta bidang nama nuturi. Jalan dang nama ngalihupura kami lumabesan kami akapar kelengomu simato di boro. Ido ruhukna. Nabi narsita di dia kapar ngoluan apala jolo sarmadua asa sahat tua rupan di debata. Maula tema nunga di pasok-pasok Tuhan dia kapangidon ng sakka. Nunga be saruma dua jalan nunga marnini nunga be marnoto telek kuate alih tulang sarhuna keluarga nam hati kini tuhami ima sian pada setanggang tong pengulian sepanguruan si nomor 2 jadi itu tutu madabai hata mamugda teh otik nasa hata rita alayara mati sitampan yakan dan ledingkan ida tuturi na tulang di sana tulang rado kami akka berem do oma tang hata buda do nami tulang na tulang sidon nami bah tetap ma maka satu tuhani na tulang nasa na tolak ni gugumu na tulang bida hami do jala hubere bidi hami do baritai nungatung macai bek kamu saksonya kalai kumebek kamu sudi nasa tolakmu tuhatar nama lutu na tulang jadi selalu duhami dikupayan mentulangin dia kalai kusan hutna walau tulang asonang be mada bodoh Tuhan na kita be sorang mahita palaso di mana aso dia ini berada di tangan siamuna jadi mau kena tulanga ada kanan batu paham tulang nang pala bereng sama dia bulu na tulang ale mana tarben namis yang dia pas kami dalam nami mai mengurupi na tulang asaboy ang giat boy lamnyang boy natulang kiri ka na masa natulang jadi tambay mo mga teori oma jadi sungguh luar biasa dan bulan badan tahan betan kodnya don jadi puasa itu tidak buat anak tidak ada itu mana jadi puasa itu itu sono berharap sono berharap itu pasal pertama nama saya dan kita berbuat main
danga domi berkamu sesilo nami takas dulu hapo kusonami ada pas aku sasu dia kami remon ya aku punya aku macam berkulir jadi dari banyak kata di Tuhan jangan dari banyak kesian ada mem jadi boleh ada mah itu dokter nang bersama kami harus sudah bersama kami akan remon semua di dalam pada kita sungguh luar biasa jadi kita kami dadoh dohai marhabut di roha di marbor hak ni tulang dan berjuang alani wala tung petorok supiga mero nang diak iko manimeli do amadani da ulang baro hamu alani do junok na hutan tatusong alayang gotang yang di saluh na pumapura sita berlupakan sahak do manggonggong hida saluh na alani dia manimeli do amadani da songon nasomal siap pumata bolo lau maning baru jubolu maning saur batua sari batua si matuan iburu si matuan yang kota di punguan ada yang dari masa anggaran sedus nirokat terui jadi alani dokoron naima songon idok isi dua-dua satitin nanti nopa golang-golang pengarahuna songon dia biangkaran nasiap pumata amat tadi batama manggohi pasu-pasuna alani mana wu pasahan tami mau lihat ma pinasa matuak kadongan Roro hami sian rongamuna lu kirega di batuan ni ya dua-dua jadi noai aku yang kadang berono nami asa kirma foki bal-bal mapacalongan kirma to timuna tujulano dudu mana akan panamota matutu lama masih dijuang lama mana kinapora orang mau na tinggal di hutan soni na yang dipakai matutu bergaul na tiang rumah, bergaul na tiang sopo. Bunga gabi yang macam betul. Sebagian mahamba kena bodoh. Saat cun, saat mati botean. Saat itu pasatan, hata pasu-pasu pagalian. Pengumum perhorasa teruk kagalian. Jadi yang gabi tadi. Kadang maju lo, kodam. asa humasawat namin sa parhitin ni tangan namin majalang dia kahula-hula namin balanang natoras di baga sa tikyo dinuhatan niya ng madua sa lali do marsi sarokang manun do marsi turubingan mata do marsi do marroha marsi tusan dapat to jorisan yang mang mar de bata sori majadama gabi abang gabi
kompamnya pala di bagasa tiga marsitari para dia kahata nauli markite nak raja di balula nang markite ho parkelema atau di hata ni nama tua asa huta bali gede tongin na panahuan ni mol na tio ta para mak dong ko panatama baik di kana mang sitio tio las padong matong sangat tuha sangatan Masuk Majolo, hirang ka naman doon tubuh. Roma muaka rajari doon tubuh. Ngerade di Hamidison dapat tolong muna. Majalo harus muna. Ada dede. Jadi kamu mah musik. kami anak kami Ini nama Majalo doon tubuh. Soalnya sudah keluarga. Nalau pas atau tandongan. Musik.
jalo hamil na di bagas salas ni roha alani martangeng mahami tutuhata di hamuna semarsika mai na pinasabuna itu hami asa gawe mananiula sidum na pahapana muna tuibas nama kita saluna mangomo pertiga poros perdalan-dalan suak somoni di akka boru nami bere iba bere doho sure akka ale akka saluna ila kana masih holongan na basahat torimi sitio suara somon dalam muna mangurubi kami sahar subuton alani ka bangkai nang akka itu akka lae bere iba bere pe ba las baru hanami disi kami pemertangnya matutuata saya di mas-mas Tuhan mak merlibagan dari hamura meritenan nulang tangan mura asa gawe mana nulang mura sinur paham mura tibasnya hamura tugajam na umur mura harus perjalanan dalam mangomo part 3 sinopo di mahabek kerajaan kami